sila-silaun in maksuda sa waun inusok sarang patah di mana nak kita kailoon piarik sa punal kaya nindak tumulak kawin kanta inagisin babae bangoira balik balik tumulak pasaudim enda dongo kako ikaw pa daun ko dekaw patulakun ko bang de masalah ko tag na nila nagmeeting araik sumping-sumping patain leliling naglililing sin pata iban lapal baita bangkau tumulak musab Yeku makatangka ingkap denganku ini indah Dali ini Dainga adlaw ini sampai parum ini In babae timaksil Way napak tali pikil Pangsintuhan itakdil pasaudi magtranspil Sabi ko ini na Ako palang jalan na inunubang ununa Subay makawin na Di kau katangguanku Dayang muipaku Pia pikil-pikilunku Inlapal mo dayangku Minuin nati maikut Babay na kaatut Datay na kutub-kutubin Kasila sa maksud Ikatura yang sinadlaw Miatura tinibaw Dayang ko karibaka Utumulak kaya unakaew Di ko kasandalan ka Maunit kurayang taliun Alawam 2 tahun Di aku pakitaun Biam aku sin bunuun Babayra yang nagsambatan Pikila tuod matan Aku kiarup pasan Nagkawa kapatutan Bika ini rayangin janjiku Patulakan aku Tabang pa kau magasto Di kau kalupanku Lapal mo temanku Inusok nagsambatan Bangkau pakalayuan Tahun di kakitaan Maray mo kalupakan Dual bang musapahan Ganti nila ubus na Inusok dayang minuin na Imulin pagalima Nagsalam sama-sama Lima nila nagsalam Ganti nila kalam Di banusok kimagdang Tuan malikilalang Inusok dayang minuin na Pangatayan dayang susana Kamu nasaan? Babae temendog na Pabilik simud na Kasusahan lando na Naabot na intawag Kay ngaularap Babae nagsabat Datay di maupad Injanji nilawad Inpia Manila na Usok pasimuna Injanji tatum-tuma ako'y Nirayang manauna In ka panahon na mai
paligid paran piag tauhid imuntas kitong tawid dito na Manila kasusahan dakulap hatay di malawain pagdantihaw ulay tulak wana istambay pasaw di rayang si mampay kasusahan sinatay hitungan di makuntay bisan nagihinang narayang harap hatay di mahupadin janji nilawat bisan nagihinang na para nangayukan na nagpikilan mo inam inagisina mo ako na ino-inom kimayugin baran mo sinwayroon sakit mo bakas may medical way sakit dayang timampal pikilan ninyo sal janjiin nakapikal Biawisin mo baran bukun maamu yatasan na naggasto mabuka matay rito yato na rayang invite dahin kaptangan pariksa bang nagbabaya-baya di masasatal tayo minuin na paula inso sa bukun ganta paula dayang di matu